Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme ehrijna min zulumati vehmi ve ekrimna bi nur fehmi. Allahumme eftah aleyna ebvab rahmetike ve yessir aleyna hazain fadlike bi rahmetike ya erhamer rahimin ve ya ekremel ekremin. روك حضرت علی رضی الله تعالی عنه دبی امجم رسول الله صلی الله علیه و سلم روشتو بون روزه مطهره دا جماعتا که گران جم رسول الله صلی الله علیه و سلم هبو دبی مدی قروبک یهودیا درکتن هاتن عالم یهودیا قروبک لیخ ذات جم رسول الله صلی الله علیه و سلم دبی گوتن یا محمد هنه سوری هنه مشته سوال بکن اوانا سوریانا Tevrata meda ancak Musa aleyhisselam dizanı bu. Musa aleyhisselam jmera gotiye xinci kesin zane. Eğer tuvan soriyeme cevap bedi emme bizamı kutu peygamberi. Peygamber aleyhissalatu vesselam gotin Resulullah aleyhissalatu vesselam go kerem kim beş. Gotin ya Muhammed eva beş vakt nimeş. Xwedi Teala çima van vakta da ferz kir. Nimeja sübe çima duy vaktiydi. Ya nivro çima duy vaktiydi. Sebebi jmera bir. Peygamber aleyhissalatu vesselam go şevam arazi vati nimeş sermi ferz bu go nimeja nivro da başlamış ki emin nimeja nivro da başlamış ki go beş. Go nimeja nivro duy saati da cehennem per coşmuştu ve cehennem per azmıştı ve agri cehennemi pervet keve. Xuda azze ve celle duy vakti da nimeja nivro ferz kir. Müslümane ki duy vakti da zamanı nivro vati rabe nimeş bike. Xuda azze ve celle جوی حرارت جهنمی ده محافظه کرد. نمیجا عصری جی دوی ساعتا نمیجا عصری دا جی آدم علیه السلام دارا گنمی خار. مسلمانه که بگره وی زمان نمیجا عصری نمیج بکه خدا عز و جل اوی چار روژا کو جیا خو بیه بیگونه خدا عز و جل گونی و صعفود کرد. دوی رسول الله جواب دا یهودیش بکلت کرد. پیغمبر گو نمیجا مغربی جی ساعتا کو توبه آدم علیه السلام تیا قبول بی او ساعت بو خدا دوی وقتی دا نمیجا مغربی سر امتا هم فرض کرد او امتا منه کو زمان نمیجا مغربی دوی نمیجا بکه خدا عز و جل چا توبه آدم علیه السلام قبول کرد توبهوش قبول کرد نمیجا عشای گو رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر تاریه رجا قیامت تاریه مسلمانه کی کو نمیجا عشاید که خدا عز و جل اوی جی تاریکیا قبری جی تاریکیا محشری ده محافظه کرد. خدا نوره کی دده بوی نوره بوی عشقی محشری ده حرکت کرد. نمیجا صبح پیغمبر علیه السلام گو مسلمانه که امت آمن گویر چل شوی نمیجا صبح نه ترکیه نمیج بکه خدا عز و جل دو حب براتی وی درد خی. یک برات هاوی جی منافقتی خلاص دبه یک شیج آگر جهنمی خودی برات گوی انسان. دبی رسول الله صلی الله علیه و سلم و ساگو یهودیا به هر روان عالم یهودیا و صدقت یا محمد ترسکو یا محمد. به ورد به سوال کر یا محمد خدا چما سی روزی فرض کر؟ سی روزی خدا چما فرض کر؟ پیغمبر علیه السلام گو آدم علیه السلام گو و تجدارا گنمی خار او دارا گنمی او خارنا گنمی سی روزی de midawi dama ji eziyet di ji izrab di Xuda azze ve celle ji sîro rojî ferz kir ser zurriyeta wî ferz kir ku sîro tesîra ewê xarinê ku bedena Adem aleyhisselam da mada eziyetê Xuda ji azze ve celle sîro rojî ser ümmeta wî ferz kir ser zurriyeta wî ferz kir divê hevdora gotin belê te rast got ya Muhammed pekî got ümmeta te wetê sîro rojî digre çiqas xêra wî heye Peygamber aleyhissalatu vesselam go evê bi niyeta xalis bi rizqê helal wetê ku rojî digre roja meha Remezanê digre Xuda azze ve celle go heft tişta dide heft mukafat dide ya ewil Xuda bedena wî da ew goştêş heramê hîşîn hatibe Xuda di wî meha Remezanê da wisa süzmiştike dide helandinê ew de xilas kirinê çahane tiştene meri süzmüştü ki ava uydu çet sada asili vitamine.
گو روژا رمضان انسان ذکر رحمه خودت که روژا رمضان ان عبادت خیر خودی نصیب امت آمی کریه روژا رمضان مرد دیگه مرد تی انسان تی برچی یه تیه یه برچیه مرد وانا بیرا خودی نه روژا قیامت مرد تی بون برچی بون دا خلاص به روژا رمضان عذاب قبری سر مرد ساحل که روژا رمضان دبه نور دبه پرده آرام مرد آگری جهنمی دا روژا رمضان دبه سبب چونا مرد جنت دبه رسول الله صلی الله علیه و سلم قالوا صدقت يا محمد بهفدورا قوتن تراسكو يا محمد قوتن يا محمد توش پیغمبریدin farklıdır mezintaatش پیغمبریدin farklıdır farkı çi Peygamber aleyhissalatu vesselam go Xuda her peygambere ki dua etavana bütün peygambera duayı xwe ev fırsat da xwe ev şefaat da xwe tev dünyayı da şu ümmete xwe xaş kirne yamı me tev hiştiye roja kıyameti ev duayı ev şefaat ev yitke Xuda nesibi mikiriye me şu tev hiştiye roja kıyameti ev roja şedid ez ümmete xwe xaş bikim قالوا صدقت يا محمد نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله هفدورا قوتن راست بيجي يا محمد وان يهوديا قوام شاهدي دين تو خداتن هر خدا هي تجي رسول خداي هف هاتن او عالم يهودي حضرت علي رضي الله تعالى عنه بهات جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمان يهودي تن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوريا سوال كحقيقة هم دبن مسلمان دبن Müslümanı anha dibên ümmeta Resulullah ne evji Resulullah aleyhissalatu vesselam riya Resulullah'dan aç. Dibe roja kıyamete gelek insan diçin ya Resulallah ya Muhammed ümmeta tane Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe ka alameti ümmetamı serve. Yekş alameti ümmetamın devsa dezmeji roja kıyameti spi dibe. Ka dünyayda hun peymine hatine riyamda ne hatine ruke Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe تمام ümmetamın cenneti evi cenneti nahaze o neti dad. Ya Resulallah ki cenneti nahaze. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki de be tabi'i min riyamedati ev cenneti nahaze. Ki ku nebe tabi'i min riyamedane cenneti nahaze. Estaizu billah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 1400 sal evvel dedi helaka ümmetamın Resulullah. Ümmetamın çoğat her helaketi. Çoğat gelle grubek alimi derken ye navi xalqa bikin beji em melane em alimin ye Kur'an'ı xeberdin ye basi Kur'an'ı bikin devi wana hadis der nakeve devi wana hadis Resulullah der nakeve saf basa Kur'an'ı ye bikin Kur'an'ı ji ev alimi beri hev top dubun çil cari ayetek digirtin tefsir dikirin Cül'at net kirin bejin vati dugotin zi dugo eva ayeta işareti bal viyavat ke ayeta khudi ahad beje ya Rabbi tu daha çetir zani. Evani naha derketine insana re dertxin navi meladana ser navi xwe ayeta Kur'an'ı fena xwe manet kir. Ew qas ji duri Xuda ketine ew qas ji Xwedê peyxember natirsin ayeta Kur'an'ı fena xwe manet kir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam guti hattani kısmek alimi ümmetamın reyder nekeve ümmetam reyder nakeve fitnetiya ümmetamını alimi derkin kısmeki derkevi basi Kur'an'ı bike alakaki van Kur'an'ı hep tünne ye fena khwahma bigri Kur'an'ı manep ki devi van hadisa Resulullah der nakeve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aha guti ye ku rehberi vi dini hani ev dini hani tebliği mekiriye bu xwe yaşamış ve başış mera guti Resulullah basi Resulullah nakin sade insan jburi derken basi Kur'an etken Kur'an'ı fanani xwe tam hakikat Kur'an basa çetke vijin zanin fitnetiye Resulullah gutiye alima da çebebe ev alimi Rabbin insanı bedin peyvan alimi inansız gutiye sonu da ev afat ji serwan da var fitnetiye ev derken ete da her helaket ji evin hakikaten hatta naha eva YouTube tüne bu gelek dernet kete haber ne da insan afkasız duri dini xane ket. Genç afka duri dinne ket. Afka inansız şey ne bu? Her jiki de yek derketiye basi Kur'an etke emerici tam dini xanazna ke tam samimine dini xada tam din çiyeni zane dedi gotene vanara hareket ke sauzu billah duri din dikeve inanca xwe
dinê xwe qayîb dike. Peygamber aleyhissalatu vesselam eva uyarıya hani daye me. Wetê meriv gerçek din bizan be, meriv gerçek samimi wej dinê xwe ra. Dinê meriv çi emir dike meriv bizan be. Kê çi dibêje bira bêje meriv rê dernayê. Cewatê meriv samimî nebej dinê xwe ra. Anha tuş kê sual dike ben Müslümanım. Kê sual dike ümmeta Resulullah. Peki tu çawa ümmeta Resulullah'ı? Resulullah'ın meşrike tu ne mecna ki? Resulullah rojî dike tu rojî na